Nyuma ya kiama ya kuthetera arimu kuwa Jumatatu warito baticoka cukuru kumaniana kwambiria kwa mugomo uyu arimu nende aciari kuma ntereche mwiri uyu embe ni bakuromba thirikari ithire mugomo uyu na betikanire na arimu kenda mathomo yatikangaratane. Aciari babo gwite aritwa nibo bakainyirikana kithomo kio kiangaratane tamu ya ithatu. Nicholas Chabari aina atatonkuluki walira biama abia kuthetera arimo bianati wa mwana kupeti na kinya kiama ya kurungamira arimo Oban Junior Secondary bajititie ati mugomo kanjiria tariki 26 ntu wa Jumatatu walira cukuru ikurugurwa indi bamwe baciari kuma ntereno chegembe ibebumiritie na kuromba thirikari ati ibarigirie mugomo uju utikathi na mbere nontu kangaratana kithomo bunene. Thirikari yerie kuolelia arimu ni kwithwa ana betu ria bathira cia kibindi kira betha bakithoma kwibe twitha twirigirite kira ana bau na mugomo kya kwambira ndi muciari na mono kwa aitha class kya kikwerua mwanka thayu ntithirwa ndi na wirigiro baka kwithwa na mugomo lakini baka kwithwa bakibwitha cia yagirite nkwithwa ndi na manketha mbirigirite mwana u kwibia kerua na kwibia kona ana barabomba kumia ni ana basula na ni ana ba mwananchi lakini ukienda kuoleke thirikari antu bara nena na bo bathoma boarding school itararutha ibetha bana arimu kwa hivyo mugomo kya kuendelea na shukuru yake autiso uyu mugomo ana betu batita shukuru na bara bakaumiana na basula kwa hivyo ngoromba thirikari yingilie no ntotha Kenya thaiye na amani kulingana na aciari baba tamu eno aja ithatu ithiete kurugurwa kwanjiria ntugu ya Jumatatu nio cukuru ithagirwa ire na manto maingi muno na muno igerio obia kinthiguru irio birutha kwa na kwoguo mugomo ukenderea wethirwa gwangaratanĩtie manto o maingi kwa muciari no wende mwana cukuru akethe bubwea so kankwira thirikari yetu atiri iretongeretwo indo kitagile Ruto please twatu bwele ngature aciari twebwira thirikari bukareka arimu betu baoma onto bakia kuoma kile kira baita kweria ini this year kikaveru na kiaveru ndi muciari nketha mpumiete muno nonto bakwithirwa inthomethete mwana rankarita mbesa ngasiumisa na cionthe kenda mwana rathoma kankwira thirikari yetu atiri itukatubwele ngature aciari kabisa arimu bakaoma. Minister wa education aingilie mugomo yura arimu babanganitie yura babangite yambiria mbere cukuru ya ruorwa nikenda mugomo yura omwa arimu bwithirwa bora bakwenda nikenda na betu barura cukuru na na betu bathomo boya thaya na betu baita kwerua form 4 bai tayari kwerua kurunga nao betirite arimu bakya kugoma tafadhali thirikari au tuketha tu na loss ni kwithwa utibitu kona utibitu gerekera na bau na onyana bau baketha bongo baruta bila baurite itha miaka ena na bara bangi baurite miaka enana tafadhali thirikari ni shughulike arimu bau kuma Gebe North Betan Class Chabari.